頭先你晒咗看價格咧嘛？啊？你都晒咧，朋友家頭先你都晒咗看價格咧嘛？我被笑死啊！今日有加13點間，你講啊花姐係是非在話啊，佢話花姐係是非尖話，是非在話。佢話花姐係是非尖話，是非在話。意思咧啊花姐咧將嘅啥嘅生，將青嘅相。青嘅相同埋肉梅加普通馬加台灣嘅普通馬肉梅生，過嚟慳腰唔知咪晒生基本嗌間佢講間，意思講花姐是非尖話嚇，呢啲就咪為花姐為基本嗌啊！你又講花姐是非尖，呢啲花姐就咪為基本嗌啊！呢啲花姐就咪為記嘅衫咪有。呢個咪名肉梅啊，咁普通台灣嘅普通嘛，呢啲記到咪為記嘅上本藝啊，到咪為記青嘅上本藝啊，因為一先二害二先嘛，啲13點二先害花姐啊，你講咧花姐本人道念兩條西藝堂學得你先害花姐先啊。你先害花姐過嚟，花姐麻失意害嘅，佢未講車間要相講，你下冇你談我嘅生佢跟用基本藝，當咪為唔做得花姐講喺談到為唔做得就未唔做得我看到嘅樣為笑死喺去，幾時見下時講到幾時不愛㗎花姐本幾類啲嘢朋友家13點咧佢白切啊佢講花姐本幾類。trong vì gì đó chị cá còn cái gì đó chị tụi tiêm chơi nhầm tận mà còn ở đâu xa còn kia mà chị chơi nó nhầm tận còn ở đâu xa còn phải kia mà trong kia còn ngay đấy cái bún gì còn phát triển bún ngay dịp bản tuần đấy tao mình ngay bị thì lấy còn nè所以朋友家跟人講cái sự nhân sinh nhau mà cái bún gì mày còn phát triển bún ngay dịp bản你們發展頭先發展商家嘅咧，ngay們發展你要bún ngay dịp bản tuần發展咪講冇當mình以為不發展bún ngay類嗱。你講青夾花姐講條線1兩，因為1兩5下，加青講花姐講條線1兩5，跟而且青學花姐談嘛，花姐先未寫出來，你未簽花姐，你係簽青你同埋跟無道費咧花姐本地一般青類含佢撳進來青教類佢冇本意見佢識係花姐頭先未要講下個三秒，雙價嘅咧未要講下。佢本嚟青個女係咪青冇本意佢騙花姐你提住佢騙花姐佢到哪一名你本來要嘅花姐咧要緊你減一無道費個女本青識係花姐咪含你去買青加長間用現從1比2朋友加長咧13點7全電子佢當咪跌咗咧含花姐咧無道費個女咧長間下咧價格咧跟冇錯。價格粒跟冇錯，你做裝價格粒連起邊青탕，你花姐就咁樣講，根本定以為係冇到你5元跟花姐跟講到了，佢講交女要搬青，特別青冇交出本嘢你係買花姐到咪睇電視，唔正常以上喺講對朋友間以上要講不對根本真係花姐都講嘅白呢話加青點係嘅女因為花姐相信青花姐都講你話，同埋你肯到去到專門啲嘅幾位又嚟
你起碼請啊，發姐咪含你起碼請下，係啊，你起碼請電子個，加發姐本身咧本來請鹹係咁類啊，佢跌去跌盡嘛，發姐眼都倒好笑去，白切啊！冇女愛做事，冇點樣白發姐，你看佢今下佢不愛夾發姐，加咪阿你，加咪啊加。神年中下，我跟你講啊，嗰隻阿姐咧，基本上咧，佢都唔知花姐係演係貴啊，係冇佢可能要按過款啊，嘅意思係本來要按到女啲二樣萬嘅啊，所以我講話朋友家真真啊，自家本人旅行咧，冇做阿家太太，從呢13點已經戰裝冇二嘅啊，戰裝冇二嘅喎，呢東西啊。我會後悔啊！朋友家我看佢頭先上去嘛家咪阿花姐咪按上舊吹過，咪按冇二舊都未用起啦，吹過片咧。我含花姐真真係冇半女又吹過，咪用下呢有啥記得啊？從呢13點咧，你真正係芝麻你都冇幫本記啊！太過分啊！你看佢嘛花姐掉嘅咩我看到未生氣，可能嘅粒啊！你為小呢嘛掉阿花姐嘅咩話？阿花姐咪來你馬街本來你攞20條啊，嗰時本20條啊了啊，佢夾埋就係擔箱，大家頭先花姐咪要雙價嘅咧分講翻出嚟嚇，佢咪講啊夾埋就係擔箱大到10條配面，係啊，阿花姐多兩句話，咪多兩句喺落暗鏡落係啦，吹個片，根本熱唔點然好啊，啲冇二嘅，我都話冇二嘅喎，所以花姐咧，我馬佢隔佢雙錯暗叫花姐喺中國睇埋去你啲啊。花姐喺中國睇埋戲啊，吹過花姐啊，根本亦要搬件嘛，所以你都啥記得啦？朋友加上呢13點咪嘢咧，你都記得啦，你女要多年啦，有乜嘢啊？搬舊書啦，冇搬家計間嘢啦，家戰爭冇二舊啊，豬舊啊，kiếm chiều啊，人佢頭先買花姐嗌看到我被驚踢起去，被按啲行業學啊吹過，家花姐搬落幾舊咧，你都要提嘢，到搬幾10幾大幾夾埋就係擔箱大間。佢夾花姐講啊，大田搬花姐叫花姐，佢講未出生社我佢講嘛，叫未出生社過嚟花姐講未出賣生社，花姐讀5啲天5啲條啊，佢講佢夾埋就係擔箱大叫加埋又加自公廟雞雜，阿姐咧係含佢配米，佢講話配10唔條米女話，過嚟咧阿花姐就多兩幾10條話，花姐多兩幾10條間，過嚟咧搣嚟搣去下，過嚟阿花姐要搬5條嘅雙牙話。啊，本嚟佢5條箱牙下過嚟白公生要搬佢話，啊過嚟要多兩件燒鐵要搬佢女話，假使搬嚟揾差唔多揾埋啊揾20條啊，你啲啊朋友家19條半啊搬佢搬係啦，既然你看佢到盡麻花姐啲挨隔你講啦，啲啊電子人啲啊，見到花姐要女啊，佢別家花姐女啊，電子啊唔係有小年人啊。按啲時候呢啲東西啊，朋友家面皮為鋪呢，我可能佢可以，我那度好笑，佢麻花姐就掉呀咩，佢講係，呢老年啊又話要講啊花姐買分鋪現在咧話，啲買人都麻麻超啊，你麻花姐就買吹個平啊，以為本女公平你老家良下，然後你麻花姐你看佢講嗌啊，佢家本日呢人嚟講叫啊花姐本嗌熱版啊，你看嗌要一睇嚟講啊，朋友家。你看啱描下兩個天嚟講啊，特別阿花仔隔幾講青講條時即2、5年人見熱喺度西啊，佢西買佢西阿花仔看佢咪驚嘛，阿花仔驚咪講哦，你冇乜嗌了，嗌搬二女了，佢西但阿花仔你見唔見了？咩幾多咪為按中啦朋友間啲咪跌盡佢麻花仔咁萬嗌啦，你可能係啊，佢西係博嗌30搬幾女，你啲阿伯嗌30搬幾女啊？啊！我心晒就搬條搬嘢咯，你媽的一雞湯都冇人搬嘢咧啊！啊！你不到面一罐不到面係都冇人搬嘢㗎，你講啊！你冇埋電池喺度啊？買就買咯，唔係搬嘢就唔係搬嘢啊！
朋友講嘢等下，你啱講我講嘢講，我今日咪多位講，等下先。等下你啲朋友講，等下你先，我今日我咪多位講啊，我買個電子碼叫你。còn hồi nãy với朋友講係要特登先咪海先，等多陣啦。cái電子股này mà xoay về電子à, chỉ sợ bạn nghe cả phát để con gì luôn à, như tận như ai tản, con gì luôn, con nó xoay mông gì à, nhưng mà mình cũng như xin kiếm không à, còn không là hai đoạn. cái bẹt ngay cả phát để con gì luôn à, nhớ sao hiểu con lép à, nhớ sao hiểu con lép à, tận hảo lép hay nhiều.喂，嗰啲豬肉要冇出頭咧？哦，好硬啊！我做豬肉咧，係用啲配面嚟嘅，我將肥嘅啫嘛。哦，將我啲菜做得甜咧，特別困難嘅，要冇啲水啊，將配。兩老嘅個都有翻法。6點鐘要出嚟考啊！唔好咁大聲，你要講唔緊要，講咗啦。你拎下拎起先，拎下拎起。好，仲有雙魚。唔係，我愛嚟試嘢啫。首先你有冇聽見嘛？價格條嘅咩啊？事實價格咧，朋友家價格粒是未存類樣嘢啲啊，家價格咧諗住咧，家粒咧到本人家解決問題啊，呢啲啊你點講啊？事實價格粒是本人解決問題啊，幾雙五度咧為咗買價格條嘅咩話？
啊，要罵你呢，你睇下佢，咁咧本來生係咪上5度噶？嘅意思啲啊，嘅老婆上去加咪有花姐講緊，佢罵花姐話，佢用乜罵花姐？啊，佢上嘅老婆上到去咧，佢罵花姐話，佢罵花姐條嘅咩話？啊，過嚟叫花姐咪有是非尖話，啊，你講花姐是非尖，你諗正你都有講是非啊？係冇啦，你講花姐是非尖，花姐都係分鋪你啦，你就諗正你喺度講是非啊？賣豬擺要講到啊！你講花姐是非真，你咪少啲冇，你要做鏡冇啊！分鋪人是非啊！咧朋友家很少同人量啊，因為嘅分鋪人啊，特別你諗住你啦，你都喺度講是非，唔係全部公嚟做啊！佢冇呢為咗逼你啊，從你樣逼你夾花姐夾家咪有，係啊夾家咪名校，你冇可能嗌得上嚟本你咧，你拔一春秋題夢啊！因為你為拔到一下俾拔到面係都冇搬啊！啊，mà nó hiểu bên nhiều rồi trên chi nhiều rồi nhiều bất kỳ, à, bị ăn ngay như là bột con như à, mua lấy biểu ảnh用bẹt như nè, ngay đó sao này ngay như là bên nhiều用bột cho bị bên nhiều rồi à, nhận lấy nhớ sự bột khủng bên nhiều tiểu mà, cái sao như còn à phát chế chiều cái sao như à phát chế kỳ sĩ chiều nhá xây phòng, à cái bộ tin như nó trở lại à phát chế chiều nhá xây nhá mọi gì à, cái mày cái mọi gì miếng sang à bộ nhân thông chín à, như đó sáng nhiều thằng quay lèo ngay cả như còn liên nhau ai liên nhau ai nhìn là đi à, dịch còn cái miền都 control 啊嘛，liên nhìn là đi mày cái lượng chặt mồi à, cái gì xí cái ăn sẹt cái gì nhìn là đi à phát chế mà đồ cái mồi à, nhìn mà nhìn là mồi à phát chế chỉ còn à phát chế chiều cái mồi à phát chế à biểu chiều cái mồi nè. À phát chế còn hầm nhi à, còn mấy mò lần thời còn à, mò bằng bột kia gì xí nhì hành yêu lượng chặt mồi à, cái gì xí à, nhớ mồi chỉ hành tiền多米của ở trong à, các bữa hay chiều nhi nè. À cái sự cá yam cá chua như là cái tôm mai bệnh用cá yam cá chua cái chất cá liên用係咩啊？佢博人家講啊，花姐安排先乾啊！你都晒談咩啊？你cái意思講啊，花姐安排先乾你啦。講啊，你要晒啲講格橋要啲啊，花姐買你嘛。啊，細面你交吧啫。啊，你都夠需要啦，你看一面啊，看食得你兩公婆面啊，有人類若唔做話，見你小廠咁隔年頭白年搬話。從家下見咪逼翻這隔矮本幾女下，咩機會見用去跌在喺度，嘛咪知弊啫，係啊，嘛咪知弊啊！佢講啊，花姐是非尖嘛，將牙青啊上基本嗌，將間肉妹啊上基本嗌話，啊，跟醫生破費醫生嚟，醫生破費花姐嚟，嚇，醫生破費見你那邊來講誒，你話有冇下兩你講啊，啊，吉嗌報你啊，嗌報你生啊。我嗌報你生出去啊！醫生破費花仔先啊！你冇按多牙啦身啦，你學叫音叫梅樣啦嘢。佢講啊，苗下亮佢講啊，叫你啲冇佢講啊面cái sao苗人道點講啊，蘿蔔咩動車講，吉西花仔搬女cái sao苗花仔搬女人道點死你話。跟醫生破費花仔咪講哦，你曉樣講嗌咩曉講出去啊？佢講因喐咪大條搬女啊，係潮嗌到啥搬啊？咁咪生下嚟，家佢咪基本嗌糖咯。係冇嗱，你見下你攀下就呢個啊，花仔是非真，即你是非真啊！醫生講出個是非杯啊，你攀下就呢講花仔是非真你安強啊！要講花仔含藝萬嘢，家花仔啊俾時含藝萬嘢嗱，咁你喐咪而家普通馬嘅台灣係鬼碼頭，係幾聲音嗌先嚟。佢講布里斯作嗌冚面係人道點聲嗌扛我逼嚟，嚇講花仔佢講啊，佢講介紹人道點叻喎，人道點叻喎，花仔你見到説係經過嗌咧話，家係咪因喐咪生啊？啊你到咪你家嗌講啊黐飯冇睇咧，喐咪邊嘢掉嚟啊？你俾人幫見啊係爛啊！啊啲佢生爛你肯幫見啊？啊家妹度扯皮嘅話，佢聲音嗌啊！講嘢咩豬啊，淡白啦，掉嘢咩啊，豬腳啊你啊，你28ngày cả花仔搬nhiều lên nhà hàng, như ai tàn, nha, như ai tàn à, chiang cái theo ban à, tôi mua hộp bún à, cái như còn à, tôi mua hộp bún nha, những sự hiện chiang này đầu kèm mà, tôi mua hộp bún nha. Cái gì sẽ kia một本事cả chiang kèm mà như thế cái chiang phát tiền à, nhưng mà các chuyên nhân phải bún chiang mẹ lo ăn cái như tôi hi phản cái liền như lo ăn cái à, mà sáng cái nhé khủng khéo, như cái chiang mẹ như lo ăn cái là như cái hi phản cái à, thì花姐講我夾白呢度啊，教女要基本chiang như都唔敢去咩chiang à,
你喊跌去跌咗你白花仔搬二女啊，你咪少啲嘛，啊，你跌去跌咗白花仔搬二女啊，咁花仔咪講啊，夾白呢啊，夾夾女幾本拿槍吓，咁花仔咪講啊，夾白呢啊，應撳去黐麻槍啦，你玩點知啦，啊，今日佢喊講咧，佢講佢門拿槍門羅麼？呀，你白唔到啊花仔女啊，白唔到啊槍本呀，啊槍佢唔撳咩啊槍，我跟你講啦花仔，佢唔撳咩啊槍，因為到咪咧佢驚啊，你啲啊佢驚啊槍啊，因為啊槍鉗加傳人會落暗驚啦，佢驚加啊槍咪幾落暗驚啊，我跟你講啦，佢又幫撳起白啊槍，啊佢要門咧特別佢唔撳啊，佢一面前前惡緊佢啊槍面前佢唔撳惡啊。啊！你阿花仔嘅買到講俾你聽話，啊，家女搬到阿槍嘛，叫基本阿槍機啊，咁一冇到費，但係你咪見係嘅度麻花仔嗱，你麻花仔度咪嗱，嚇佢係嘛價格叫條件咩話？佢嘛價格條件咩話？佢粒蚊冇錯價格，你可以佢粒咪又看，佢嘛你啊價格，佢嘛你條件咩啊？你係咪好時灰啊？你嗌頭先嗌看過嘅粒喎，佢嘛價格條件咩話？夠料嘛未有嘛加銀味嘅話。佢嘛家連啊料咧話家銀咪有巴上係賺未啊？佢肯賣佢咧話叫佢勞演啊咧幫平演唔幫佢啊！佢講啊，叫人幫佢都上唔出話幫佢話啊！你熱山你演緊演相湊啊，你冇演緊演好料啊，你好叫了啦吹過，你看熱山你演啊都覺得你唔啱啊，你肯有份性啊！你演講啊，好份性了係冇啦，愛女愛床愛去做啊！你竟然白花仔做為本嘢啊！花仔可能一面很嬲啊，你上粒佢都唔愛啊，你愛啲了啊，愛好詞重了啊，自家人就按討厭啊，不認看到你啊，你啲咪叫討厭啊朋友噶，啊香港話講討厭啊，花仔看一面都嬲啊，討厭你啊，然後你愛好支持重了啊，肯講花仔唔會上嘅粒啊，家佢看到你都嬲啊，肯上嘅粒，佢講花仔唔撳上嘅粒啊，唔撳咪有唔撳世界企出嚟兩班都話。今年聽到一生可能一面路拉話肯入賓企出嚟緊要講咩啫？係冇嗱，像昨天用係嘅羅婆雙價嘅粒，之前嘛掉嘢咩？你以為掉你食家單殺咩嘛？啊，以為少啲冇掉嘢啊咩？啊花仔要明年賣街，不如佢賣俾肯個何時候朋友家，啲有啥啲冇啊？佢講啊花仔肯要苦啊！啊佢講啊花仔肯要苦啊！佢講嘛，啊花仔都咪為苦嗱，三隻細貨提巡女啊嘛。啊！花仔做都肉先啊，還冇佢今日有人家講佢喊到啊，你都要佢做開啊，佢都係又做未去做了樣啊，佢用花仔肉苦啊，佢用不未苦，唔啲為你個苦冇啊，你冇卡殺人都未撈飯啊，你為個苦冇嗌問你啊，花仔家女多就判出來本人啊，佢用不未苦嗌問你冇你先苦啊，你看你啊，你識爆啊，因為只聽你識人路面啊，唔係晒個苦。所以講威戰之呢咪少啲嘅，叫人花仔你喺呢度苦啦，佢根本就話花仔話，啊花仔兩班咪苦啦，乜嘢，啊咪少啲講威，花仔兩班咪苦啊，乜嘢啊，花仔細貨提了，叫佢做咪做呢度 shit 啊，啊靠人噴腳你 shit 兩班咪苦，啊你咪晒個苦啊，你細貨喺啲應該講芝麻綠豆ăn xe啊，啊喺你第二床裏邊叫 shit 頭先叫甩你啲又班講啊，叫朋友叫我係用甩ăn多咯，佢講我係啲多簽啲傻費，佢講啊。係咪晒個殼？呢個殼係花仔個殼啲多喺度啊，簽傻費啊！啊，人家本省啲加咪有跌多嗰度本咪嗬，嗰啲叫咪有。生人家跌多咪送一送間用起嚟啊！見得現現行門來啊！呢次又花仔個殼係呢個殼啊，所以咁多嘢咧唔好錯出啊！你講咩冇咧嘛？錯出到個4年啊，前當然講你唔正常啊！見人咧嗌健康，佢都唔正常，你啲朋友家，你嗌健康，你都唔正常啊！為今年嘈嘅話，為今嗌夾花仔嘈嘅話，為今係今嗌夾花仔嘈嘅話，你為小事嘛？啊，肯咁萬元咧話，你萬元度買，你冇咧，你做人家嚟買嚇。我你講嘢咧都冇聲勢話，上幾間本嘢講花仔搬嗌葉文頓啊，要冇？花仔要搬嗌葉文頓冇，頭先嗌未滿花仔雙價嘅，你話要搬嗌女啊？啊，當咪嗌俾50收你講啊，咁明一再講啊了，係啊，一再講嗌話，當咪跟下花仔未講啊，冇搬嗌女啊，頭先價嘅咧叫未講啊，嗌未滿嘅花仔你要搬嗌女冇佢講冇啊，啊當咪以為解本葉咧人嚟講花仔搬嗌葉文啊，
啊，你講煙都得啦。啊，花姐講咪有花姐講香港你條時了啦，你對你一再飲定啦。啊，到咪你講花姐本來葉文到咪50提過你講啦，係咪超係咯？你嗌到15條你啊，你又幼稚啊，你已經講啊，唔正常啊你啊，你又講煙到我又本然講咧，你飲定啦，你先得啊，用飲咧嗌到十嚟驚嘢，本意嚇到用下，本意嚇到。都愛按中愛本嘢女讓佢女本嘢，你愛等，你慢慢等啦。你真正嚟啦，你點樣白七樣去買啊？三樣啊，三百本嘢女啊，你人亡你真正嚟，來福你啊，真正係先啲小啲啊。你看佢白布都要嚟晒家己好嘅嚇，賣晒幾多買到啊？你看佢咁冇人家己好了啊，不用家己好啊，冇人朋友㗎。咁連阿姐咪阿妹啊，你都上世嘅嚇。咁叫姐咪你啦，叫光頭呢，你啦肯電馬頭身叫咪買嘅嚇。咁人家可能已經對啊，當然冇講嘢，喂啦，因為你白白實實啊，咪知拜你要講到啊。你一講完到，哎呀，不然講一叫為事嘅，你向佢講講花姐本阿葉文頓失記咧，你睇下。要人有事入去探女啊，咪使你講花姐本阿葉文。你講完了愛話，人家花姐講香港嘅2、5本嘅條時啦，佢到你咧再飲定啦，佢講講佢本嘅38條、39條，加全部幾時間噏呀？唔識講過呢杯啊！你冇錢噏，你冇人冇隻杯噏出去啦！你上係有去害你啦！佢講咪有唔知咪女38條、39條記埋晒條嘅領了啊！你講知拜啊，你按多嘢講啊，你全部工嚟做啦，冇計落8年啦，人亡你，係嗌先嚟聽你啊，點知講？唔啲小呢啊，自家搬嚟嘅女人到去到盡搬幾嘛話，一些搬近蛇你睇得你啊，頭近蛇搬近蛇，一唔啲小呢啊，面皮鋪嚟得你啦，唔係小呢，你看人家就走去做蛇啊，俾上影時做嘅。咁妹子啊，用聽嚟幾女我自家搬到女嘅搬到紙幣啊，搬嚟個1萬人掉嘢咩？你看花姐嘅雙豆晚雙豆呢度買花姐掉嘅咩啊？花姐要咪特隨你你唔記得花姐叫過一名咩？有咩知你唔記得啊？你冷血㗎，你血冷嘅咩？花姐咪叫過你你人家想打配10條咪使含你錢花姐含你隔一想打要含你去花姐叫過你你對原叫肯記得嘅下見嘛花姐條嘅咩話真真香港花姐要除你看埋晒要除啦，你冇電知啦，你一電知真真埋叫咯，因亡嘅你你冇電知啦，你好叫了啦，一電知埋叫了啦，冇人看你了計到看你咧，家全部都咁熱用嘅，唔正常嘅看你全部都咁熱用電知知正常你咧冇責任講你咪有正常嘅你啦，看你啦，冇責任講你對，你看家咪有家隻阿叔講做身上家嘅叻咩家隻阿叔佢唔識講你佢喊你慢慢講嘅叫你慢慢講嘅，慢慢講要生啦咩？意思慢慢講唔好按急意思要咪生死啦，意思相湊啦，五條吞吞含你花姐雙豆氣嘅蘇你入雙豆氣慢慢講嘅，慢慢講緊朋友家阿叔咩講慢慢講佢入邊講埋計佢入邊慢慢講當咪以為雙豆氣問惡你調慢要開在度調你咩話吹個花姐要你對嘅然後佢叫過一名你夾埋就係擔心打花姐搬20條配面隔你雙牙你愛撳車機吹個雙牙5條花姐是50年係貴的你喐下就2萬元你為小啲嘛，一面票為搬嘛，見係見2萬嘅意思咪了，白花姐搬來，一係啦見到就叫人2萬啦，博劈集翻鋪面感動，話叫恩河幫佢博佢搬來，你唔是講朋友家，你嗌看嘅甩嗌看出嚟仲見佢俾意見麻煩花姐間要人間全撈花姐，佢聽落見2萬佢咪搬佢女有博人動心你博人心動，博人動心咪多浪成了啦，簽工作啦，一時落咪到盡去撞時落嘅，一分鋪冚佢去蛇3做，隔人家蛇3叉笨奶係冇啦，
隔nhiên改bỏ錯咩乜嗌到河嚇，乜嗌到河做啊梁公婆啊，咩梁公婆日不卡錯你説定嗰啲香港睇翻啊姐嚟搬嘢啊，你喊你大難嘢啊嚇，唔係少呢樣嘢呢面皮鋪呢，冇呢做計度寫博人搬啊，你喊佢不花姐不嘢咩資擺空啊，你老婆啊，你孫你一百二百那樣啊不嘅啊。點知個嗌多曬錢鋪搬個二類嘢啊，你不明死，人家講全世界都啲嗌三十度係好嘢啊，係啊好嘢你那不個反應你咪那不，你係時安分乜嘢？嚇！家全世界都啲嗌三十度唔係反應啊，係嗌反應先話冇講那幾百條搬嘢咯，嗌搬嘢類都超過300條啊，朋友家超過300條啊，花姐搬嘢家6、7、8條啊。你為少啲嘛？你不嗌，你先冇搬到你用去家裏，冇搬你計到用去。啊，結果啊，花姐只擺去話搬下請計裏話，家先冇搬你計到啊，就算跟人問佢啊，講花姐搬你掉係冇，叫人用啊羅子傑咪掉啊，你翻破啊，你數你100支搬人掉面你肯你掉啊，啊，你數你100啊搬人掉20年啊，到你掉你肯愛啊，你講花姐支咪搬你掉唔到啊，咁你講啦，點知個？啊，係你掉啊花地枝啊！我諗你啊，你認識做事咯，上來說啊，你看你老婆嘅枝啊，夠垃圾啊，本人掉20年啊，啊，本人掉20年夠你啊，你喊你掉啊，啊花地枝你掉唔到啊，冇講啊，因為枝你咪掉啦，掉到衰咯，佢講啊，啊，冇聽講出街拜，啊，你講你咪掉啊花地枝啊，你咪問花地嘅枝係本人掉嗎？聽講你出街單手講乜樣去啦？嚇！佢講嘛，佢講啊花仔是非尖嘛，佢話喐妹嘅普通馬台灣係貴馬睇普通馬咧，佢講喐妹嘅普通馬，呢啲啊台灣係喐妹啊普通馬，嘅貴馬睇普通馬，佢講嘛啊花仔將嘅生基本藝話啊花仔是非尖嘛，啊花仔同班咪是非尖，跟醫生講出嚟乜人你記得嘛？你冇乜嘅捉花仔啊？對啊，你講人道理嘛，西嗌求我不啊花姐搬2條啊，你先破壞先啊，係你唔會先講出啊，因為為咗花姐唔係自家上班嚟嘆啊，啊，佢講下咪你自家嘆啊，佢講啊，你係咪生下咪？佢講啊，通通都係一喐咪啊，一普通馬嘅喐咪下咪啊，西講嗌搬人家講人道理西嗌求我不啊，跟喐咪啊，台灣係貴馬普通馬，係佢下咪啊，你冇嚟花姐呐。呀，你幾百面呀，普通股啊，掉呀咩啊，普通股啊，你台灣嘅普通馬，普通馬喐咩啊？係佢破壞嗌先啊，佢係西人道念含嗌，佢本人道念女西嗌求我別係佢下咩啊，佢車位啊，佢嗱多陣你嚟花姐講花姐是非真。nhà mẹ chi bài à hồ nhà tiểu nhà mẹ à nhà là một sản làm à tiểu nhà mẹ dùng gì con xiang tí vậy ta chỉ một khung chuột mọi nhà các bên này châu chuyện này còn à yeah hay như tán xa xe như còn à mèo ha lương như còn à như còn à như tí mà như còn à các dân tàu liêm còn lọ bạc mẹ tung xe như còn à như còn à như sen còn à phát triển bổn tận mới còn xí phi à hay như sen hỏi phát triển còn à như còn à你講啊，蘿蔔咩東車？你講啊，講家姐啊，花姐搬佢兩條搬人道念2條，生意扛我筆，叫人家2隻台灣人你唔會講，你係咪樣講啊？啊，當咪你咪唔會講家台灣嘅2隻嗱？你係咪知啊？唔公平㗎？啊，車家都要款，當咪你唔會講見啊？車家有款啊，呢啲啊，當咪你咪講花姐唔會講見啊？或者你博花姐搬嗌嘛，你使費先幹嘛？講就講超出嚟，一係就車家冇講，係冇啦，加花姐加係5條啦，而車家要款嚟提熱啦，提熱到咩幾車位啊？係跟喐妹車位啊？啊，跟喐妹鬼車啊，破壞啱樣生啊，冚日當你聲係求我別啊！今日到啊就呢，你講花姐是非真，將人喐妹生，夠你啊聽啊上得基本嗌你講，係呢咧是非真，一掉嘢咩啊？大白啦，掉嘢咩知啊？嘢咩本叫掉咗嘢啊？啊，乜計嚟花仔？啊，你聽嚟嘢掉嘢咩啊？花仔幫我幾百冇本嘢啊，對咗幾百冇本嘢啊！哎呀，你係幾百冇嘛？我話喊花仔對本嘢啊，唔係少呢嘢。
à như sao đó ngay đó sao bị kén nhà như ấy tại là ngay kén nhà tạm bà la như mới to lòng xỉn liệu na như tụi cũng kêu chi này như là họ kêu leo na như họ thì mau工作了na nhất phân phố cả nhất mới chỉ bị bên như ngầu xì lô呀，你都至少哩你呐講埋嘅名聲啊，你要幾百二百名聲啊你啊，你名聲先揭切嘛，你啊阿發仔講你啊頭冷份菜汁啊揭切，你啊啊你一啲你就頭冷份菜汁啊，你看你頭先甩下就朋友嗌咪甩佢佢講嗌去跌到甩冇簽熱跌傻費，咁咪跌到喺度頭冷份菜汁啊。à giúp bài còn sao như mấy như tán xa còn nghe đi bơi à khi còn thân yêu ngay hay lớp ảnh nhau khi còn ai hay biết tiếp tục ai đầu mail chim đi sổ phơi đấy khi còn cái giúp còn nghe kêu leo na một còn nhưng cá còn nghe đó tụi còn xì phơi nhưng cá còn nghe đó như tụi giúp miệng sang như còn ngay đấy ngay tới sáng bữa rồi như lối呀，你講嘅咧，你講嘅普通鬼馬咧，嗌喊本來你女啊40條啊，有嘢咩你都租嘅話，啲人好嘅嗌本嚟你女你喊跌就講嗌普通馬，啊，唔係講緊喐賣嗌隔幾50件人係鬼，嗌本佢講，冇啦，嗌本佢破費啱命生，幾多戰裝破費啱命生，基本人道你女聲嗌扛我白啊，你一條嘢咩啊？嘢咩知啊？你講嘢知拜啊你啊？你講嘢都睇我白啊，但白啦，你識屎啦嘢，你嚇死啊！你識屎啦嘢，冇你咪今年嘈嘅，今嗌夾花仔嘈嘅，見係呢啲啊，佢意思係今嗌夾花仔嘈嘅啊，博嗌夾花仔搬幾女啊，你慢慢帶啦，你阿花仔咪搬幾女嘅，我帶咯，你阿啲帶到幾時帶到一腳趾攻向上天啊，啊花仔都咪幾女搬嘢啦，你阿幾搬嘢咪拍布掉一木啊！你阿花姐咪叫呢邊嘢嗰陣時啊，你啊，啲晚講過花姐邊嘢，唔係少呢樣嘢呢。見到當喺度曬了，冇白到家女啊，見做大人，你看見熱雪爆咧，日下粒到苗下亮，羅花姐，諗第二又羅花姐，你咪多浪時了，那你冇再飲嗌晒命啊，嗌晒命唔係邊嘢飲咩啊？其實你嗌到晒命唔係邊嘢飲咩啊？唔係少啲，一揭出仔成日飲嘢嚟命飲啱晒命到咪，又冇受兒女，冇嗱我有晒又冇受兒女，你啲飲啱命到咪嗱，一下粒到苗下兩舊馬兩苗下兩舊馬兩啲飲喺度咪嗱，啊熱雪爆到係飲啱命話，一下粒一見冇天啊，一再都係飲啱命話，唔啲少呢樣嘢嚟，其實同我有晒個結恩好啊，佢冇飲啱命咧，晚咗5生啊，我看佢一下粒咧。cái trời như tao ăn từ mèo hà liêu à nhưng mà chỉ bài như hả như 병 ha ngày à chơi cổ片này như ai nào vậy như này chỉ cần nhầm cái miệng都唔會啊人家cổ面啊你都買嘅啊你冇啱你當cổ面cái miệng但你不愛博係你啊樣啊即係從人家誒啊樣啊人送無極嘅樣啊從人家為一個一啊個呢cổ面好講苗下liêu好叫馬liêu都好啊嗬你都自己講啊你家下呢你phải爭分cổ面咧苗下liêu嘅名或者叫馬liêu嘅名咧嗌到無極嘅係啊你都冇聽人嚟講都冇事情嘛係啊你都你是把聽人嚟講，但人家講明佢咪啦，佢就講話，anh樣人有樣班，anh樣人有樣班啦，佢條全家飲家醋啊，你乜嘢睇我白啊你啊，潛女啊，床裏邊因為知識啊，但人家含住潛女咧，佢講啊，我做公關要咪事啊，我隔意頭啊，要當咪啊樣啊，我本等又係嘅，你要做工冇做工唔關我事，特別你冇用白你啊。我看啲白花仔咧，我看啲粒咧，我看到我被尊視喺度朋友家，我尊視未驚見我尊我等佢時候呢樣嘢啲啊，因為ăn生冇面啊，有嘢嗱佢被講出乜樣啊，即係我想到啊，要你世界上係要人有人金人嘈嘅，家次金花仔嘈呢啲啊。佢啲花仔講交呢本牙槍下，佢唔敢去簽牙槍啊，因為佢啲牙槍咧唔係樣啊，唔係講唔中啊，像呢啲啊，像牙槍人咧，你見係簽佢，佢咩被壓下？係啊，家佢被發火咧，你唔知佢做咪生細出嚟嘛，佢咩被驚下？你看家13點人咧，佢咩進出惡，佢炸惡啊就我跟你講，再惡啊，我跟你講啦，朋友家佢再惡啊。
你買個機買個電機啊，你了，係啊，你就一買買個電機啊，從今用麻花仔調咩咧，其實實一佢啲花仔唔係轉向嘅話，你了朋友家，佢啲花仔咧唔係倒轉嘅話咧，佢咪有啲絕用麻花仔間，佢博其他分鋪人把佢按河啊、按杯啊麻花仔，要得分鋪人跟撈花仔，啊佢聽到咧要得分鋪人講，咦係有人用麻嘅，係有麻嘅，家人係本身食咧，你幾出博佢人用麻花仔啦。劈雜翻判員看到佢咪用麻花仔啦，劈雜翻判員咪搬佢女啊！因為咁你講啦，我時講啊，佢啲花仔唔由倒轉啦，呢啲啊，佢跟啲，佢看花仔因為當埋咧，佢講雙粒間，佢講愛雙粒間，啊花仔就講啊，佢雙嗌到落啊，而且花仔唔會夾佢倒到啊，呢啲啊，唔會想倒睇話，特別你啊電子股間唔啲持重，你啊見唔啲持重間，你看佢花大田花搬花仔，今日係要大搬花仔啊！佢今日係要大田搬花仔啊！啊，講花仔頭先唔知隔嗌講係隔啥講係，佢講佢唔知幾多點嗰陣時係要大靠田花仔，啱咩喊花仔報警嚇？啊，結婚大田搬二啲花仔，二堂人咧二嚟報警嘅，香港咩可以報警嚇？又嘅田花二嚟到搬香港警察，用啲騙女人，你講啊，田花騙女用佢熱大叫啲田花搬而家你納搬家警察看。家田凡你拉去警察，花仔結婚大本意啦，你報警嘅花仔，香港嘅警察可以收你噶，因為你講佢點大田本嗌啊，你啲唔知係咪騙女啊？你講啊，你報警嘅備案啊，唔怕唔係人辦，你阿西記咪緊你落份口供，你講你貨你點大田本嗌花仔，你報警嘅香港啊，你啲報警嗌先咩唱啊槍突啊喐咪交你啊，交你而家冇份冇人啊，你嚟騙人女嗌説咩話，冷鬆報警啊！唔是講你搭線該搭線啊，唔是搭線啊，冷送去報警啊，花仔，長街13點咪分靠田本意啲報警嘅花仔，我日你講啊，係講你唔撳起我陪你去花仔，你講講我陪你去街差館啊，從呢你出嚟報警嘛，你話結婚大本意你係報警嚇，突然間警察係門佢話佢講嘛，你將嘅牙冠咧嘅田花咧，你交本嘅警察，你用佢騙人女咯，又為點用靠田本意你講？啊！嘅上咧，你交本嘅警察花仔，嘅13點咪上啊！你交本嘅警察結婚大本意咧，嘅上啊，嘅翻破啊，嘅羅破啊，蘇你一咪上啦，交7本嘅警察由你就係兩公婆，點大田本嗌講，你講叫哎垃圾眼女，你講，呢個家警察講嘛，同啲喊咁大本意冇？我説咩唱喐妹啊！我咪唱個台灣嘅普通話咧，教你要講香港嘅隔遠呢合作咧，五時花仔冷送去報警，即係五時合作噶，你冷送去報警，家警察咪處理啊！你啲阿基咪隔你備案啊！家下咧以為本幾騙女啊，警察咪去拉佢話，你五時咪你咪去按麻煩啊！嚇？幾時上嚟騙人女啊？你啲阿花仔佢可能一女按落啊！啲阿佢當咪為見大田本意啊，唔會攤很大話朋友間，係矮係你啊！啲阿13點啊，啲阿你做責諗自然啊，啲冇志氣啊！啲阿你唱唱個叫啊，啲叫慳啲志氣啊！你大力嘅唔咁到盡來啊！但邊你本花仔到啦，你夾10呢啦，你很大田啊！你大咪支辦，你識大嘅女話啊！你識白花仔女又係矮係你啊！啲大熱呢兩呢唔會攤啲家田發不愛去咯。啊！你很大咪支辦我問你，花仔小女女啊，花仔要小女女買盆面皮啊，打嘢咩豬啊打，我未笑咧，我未笑咧，佢頭先係馬架嘅，佢咁叻啊！馬架嘅咧話佢馬架嘅條嘅咩話，事實嘅叻冇出啊去。幾萬價格幾萬二條嘢咩叫你咪搬住上嚟啊？幾萬二條嘢咩啊？嘅係我冇朋友晒，而家嘅粒冇出嚟，你咪可以看啊！
事實大嘅粒嘅，大嘅人咧朋友家嘅人嘅大嘅粒間，屬於嘅粒嘅咯，人家講本人解決問題啊！啲咩講啊？你愛商係咪本人商價嘅吉咩樣嘢係冇啦？但係佢為嘛價嘅話，過嚟佢講阿龍村啊，佢講佢商下本阿龍村，過嚟阿龍村咧，到基本佢講緊，佢講喺度贏佢話去。啊！佢講喺度贏佢話，咁你點扣田本機嘅，你點扣田本花姐係冇啦？咁你點打田本花姐跟含義咯？啊！你頭冷粉菜汁到咪為點打田本嗌花姐跟樣講，係冇？你唔係堅係打田本嘅花姐就不明贏你啦。佢講你頭先你要看見咧話，你啲腳本麻花姐啊！佢講花姐話，佢上本阿龍村有基本機話，佢講贏佢話講咪頭冷粉菜汁同埋佢講佢買下咪有黑衣腳下，佢講嘅黑衣腳下頭冷粉菜汁佢講啊，佢講嘅生眼扯皮皮話佢講嘛，啊你點大田本幾多咪嗱？你冇長講翻仔，你識你知要佢話，你點大田本幾啊？你人家做人成，你點大田本幾啊？啊佢肯話翻仔盡盡你話，啊佢事實到咧，家翻仔對嘅生食安提博你啲啊。嘅咧見啲咧用係啲正專嚟咧，人家講啊，人家隨你啊，要面見啊，係冇花姐先隨你，係嗌隨你都傻啊，呀，係嗌花姐隨你都傻啊，啊你隔意講威，扮記威都唔會隔意講啊，扮記威肯唔會隔意講啊，係花姐先你隔意講啊，肯隔意羅婆講威，係嗌做嘢花姐扮記威唔會隔意講啊。佢講喺度賣講嚟講去，佢都意思係悶嘢看呢樣班，看一先為因喎，然後佢看一先為因喎，看呢為記呢類品盡記冇意思，聽冇品期間，佢博你翻隻本記啊，咁你講啦，既然你試下發你咪13點講，又13點一日嘅年記啦，嗌本二10條，記乜嘅事錢都冇咯。係啊，你多少為買嘅肉咪普通貴買都冇事錢咯。阿沙幾要10條你基本幾都冇事錢嘛，解決咯嘅問題。你啊，我跟你講啦，佢講嚟講去都講驚咪驚你冇到時啊。係啊，你講驚肉咪貴買普通買嘅肉唔記得咯。阿沙你翻嚟講你本幾10條乜係事錢都冇啊？夾唔啲少啲啊？啊，佢講嗌買驚咪驚肉咪普通貴嘛，家幾聲音嗌嘅幾百咪開聲音認得為嘛到嘅，啊幾喊人道念西嗌強學別啊，香港嘅布里斯格願意合作啊，作嗌落案件啊，嗌個事咯，嗌無辜不有啥死大名落去啊，嗌應該嘛嘅啊，同埋應該嘛嘅啦，嗌響個鄉啊，嗌無辜不有啥大雜名落去啊，嗌是無辜啊，嗌是應有啥生食，但有啥要咪生食咪大又啱名啦。你當咪因喐咪為講香港嘅布里斯格願意合作去作嗌落案件啊！花姐佢講啊，叫咪有叫苗下兩向埋啲3月冇向啊！你係一普通嘛喐咪講係乜啊？以前爭嘅，你爭嘢咩豬啊？淡白啦，因喐咪邊嘢掉你咩？嘅豬擺邊嘢掉你啊？你爭嘅佢生啦就係生啦哇！係啊，要做就要做啊！佢冇乜嗌為乜嘅？爭嘢咩豬啊？淡白啦，你愛啲啊！你冇得到，你要命係冇啊！你話咩嘢咧？劇蝕啊！你8年來你都你一輩格你都在香港睇翻頭女啊！咩借到頭啊？咩切到8啊？人講你要命生，你要幾百命生啊！你啊，點樣咩？你要提幾百命生啊？唔知少呢嘢，一命生先劇蝕滯喎！你啲啊，你講劇蝕啊，花姐講你未生啊，頭冷粉菜汁啊！幾個嘛，當咪2粒咪含花仔上來吧，花仔上來粒就買，做小炒喺度啊，係啊，我夾花仔做小炒俾你看啊，佢話話叫花仔你當咪上間苗下2粒嘛，花仔愛熟咪上粒，嗰你咪事啦，咪先次咪豬擺嘅大啲，如果嗌長意啊，做小炒喺度啊，你日下粒咧就要人就上2粒喺度洗啊，嗌夾花仔唔係樣嘢啦，我跟你講啊。你嗌未夾花隻人樣嘢啦？佢基本要講啊，佢講咪有講花隻你當咪上間苗下2粒，人樣喺度打理啊。要講你咩是非正？花隻上2粒要係打理嘛。要講問花隻當咪上苗下2粒嘛。你打理嗌花隻上2粒，你打理人多咪啦？喂，先前你講嗌多少長嘢啊？
喺度做小丑啊，做個小丑，睇是小丑啊，我是夾花姐是咩小丑啊？呢啲啊，未笑死啊！夾花姐上牙粒幾要打你話，假如講花姐咪有是非在，從你抽身你講啊，你那邊嚟講啊，你講啊啦，花姐咪有是非在嚇，你講花姐家咪有人道理，咪計啥咪有牙肉咪生。啊，隔牙青係上，隔牙青係生，基本嗌你講啊，花姐是非真啦，係因為你啊，你記得啦，你冇嚟花姐先付嚟花姐，係因為你啊，13點你聽定係因為你啊，你講啊，花姐搬兩條人道點西嗌蘿蔔咩東車行河北啊，過嚟花姐你講台灣嘅兩隻，你咪講幾名間？你係咪樣講啊？條嘢咩？你講你為咗你係你嚟超啊，係你將咩來為咗你出超搬花姐啊？你這掉嘢咩啊？當白啦，你真正掉嘢咩啊？你咧掉嘢咩豬啊？當白啦，啊！你講啊，苗下亮，你講啊，我夾花姐就下好盡氣咧，你超講你幾位啊？你講苗下亮，你講啊，我都算是定義咪意思啊？你啲啊，佢講啊，花姐講嘢啊，蘿蔔咩東車陷人道點聲嘢？佢講台灣嘅兩隻你咪講啊？啊！台灣嘅兩隻你咪講啊！一上話係泥沙了啊！嗰嚟啊，花姐想嫁嘅咧，我問花姐係泥沙，花姐出人嗌啊，叫熱雜喐妹到熱雜妹姐啊！啊，當咪你講花姐咪講妹姐嘅喐妹嗱啊！你按強你啊，去花姐本嗌賣又係意思計兩隻冇嘛？係啊，嗌部偏咪賣花姐嗌係賣緊喐妹，因為幾做櫃頭啊！呢啲啊係你咪講啊！你嗌都咁啲你件生死啊！啊！你識點知話你係識糯米谷啊你啊！你話你咧點知暗淡啊？識唔夠錢啊你，所以話你唔夠錢啊！你上下開花姐本嗌賣，啲人對跌就嗌唔係賣花姐嗌賣肉賣到咪？你猜啊！咁本來佢做櫃頭先啊，佢支擺海先啊，冚花姐冚人道點聲啊，頭邊係幾聲喊啊？幾喊咩啊？啊！呃生肉人砌花姐講係肉賣喊咩啊？係肉賣砌位啊！嚇係啲支擺海啊，係一喐妹啊，鵝鼻海啊，梗係普通話喎，梗係支擺海係普通話喎，嗌咩落幾馬解？嗌緊一喐妹生四啊，一普通話台灣嘅鬼馬睇喎普通話，嗌咩落幾馬解啊？你冚人道點破費嗌啊？啊普通話，啊喐妹普通話鬼馬，啊台灣賣豬肉賣鵝鼻，嗌咩落幾馬解啊？嗌唔識你啊？你台灣黑你料你咪嗌到咪啊？你破費嗌到咪啊？啊！今日跌光陣啊！你講花姐是非罪啦，是非尖啦嘛，是非尖交係你啊！13點你聽定啊？你啊你真係是非尖啊！翻破現在你啊！你講翻咪有花姐翻破現在，你先係翻破現在啊！你冇講花姐啦，你先係翻破現在啊！係你咪出嚟生蛇啊！冇講花姐啊，係你咪出嚟生蛇啊！咁你講。點知講，係你害人嘛？唔係花姐啊，係你害人啊！你唔係講喺用啲啊人道點聲係求我逼啊！幾多場講啊花姐自己生本藝啦，花姐是非尖啦話，啊即你是非尖嘛？你講出來啊，咩藝都唔啲啊！而家藝唔啲藝咩講？唔係藝唔啲人喐咪啊？加普通話按突然會啊！按快心肝啊，心肝突啊，香啊，洗臭尿啊，係啊！你講花姐本係熱文啦，你講你咧當冇件事話，係啊！唔識聽你講話，咁本嘢講啊，苗下兩室嗌即花姐本來女人要講啊普通講，條嘢咩13點要講呢句咩啊？花姐講你頭時青係5次青隔佢講嘛，花姐好你聽嘛，但邊你跌就到講花姐講嘛，你咪二先一咧278花姐本兒女話。阿嫲花姐幫我支擺摸本嘢啊，支擺摸嘢係嘛？花姐對咗支擺摸本嘢啊，花姐。事實我咪講我朋友係人多啲係kiếm得喎。好叫啦嗱，簽一時路做啊，去多賺一時路啊，呢度一俾糖豆咧冇人本意了，點知個 cat shit。